Pini lake India Prime Minister Narendra Modi hinpen amethang aning alamthe mate man ki baat ke parjupon Ingdeng pharoisi ke plengarnilo. Bangsor ni prekja madimalong karjupon asonsi Karbi Anglong Autonomous Council EMRT Singhi hinpen setami amethang numati constituency aloke do polling station ara ratompen ching room si Ingdeng pharoisi man ki baat karju asai dengpon. India deralong Narendra Modi Prime Minister Pudeng det penapi alanglia ning lokamatha alamthe rara phan kapachini ja phan pura kedamtang surihini rakre pli aningkan preni phai ke thom arni man ke baat pangcheng ponlo la sopi achiklo jonwang ki jutsi abhom kuru arni si bangso man ki baat all India radio along kaparjo asai deng ponlo lapusan parjubong bang bomsi pini anabangke Ingdeng pharoisi pleng tanglo la sojok pini det pia dangalong PM Modi man ki baat karju ponasonsi Karbi Anglong arwalong ta karju asai dengponlo la soteng pen Karbi Anglong Autonomous Council EMRT Singhi setame methanga constituency long kedo ana polling station atum pen ching room si Ingdeng pharoisi Pradhan Mantri Mann ki baat karju asai dengpon Halapu lakha ingko rahini sarupathar MSC constituency angkang hanjang langso along satami kedo ana polling station atum pen ching room si man ki baat karju asai dengpon bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council MSC sangpi kadong terang pika chetong donalong sarupathar VDC chairman Silarson rongpiatum chetong don lason thak si dhansiri constituency BJP Mandal Committee vote lakha pharoisi rakre ke thomalong satami Ingdeng pharoisi ke chok Pradhan Mantri Mann ki baat karju asai dengpon bangso hut BJP dhansiri Mandal Committee pen kaning je pona tengke longri long pat pen danglok hawar hapat rong rupching thonang ji brote ke dowama sarkar mate ruling party long si cherap cheto donang ji posi ning je pon पेरठे लंग चिंग थोड़ो नहीं पड़ते एकदम सरकार बंग रूलिंग लंग दो नहीं असल बंग सो दो लोग लंग एकदम पेरठे लंग काची चार मांगते एकदम काचिंग थोड़ा बंग दोपो बसी नीली माथा लंग बलिबाथार पेन प्रोजेक्ट तेरंग पेन डिलाई पेन विजय रोंगपी Karbi Anglong live